Kviz iz srpskog jezika i književnosti. Koje reči se pišu velikim slovom? U selu Idvor u Banatu, pokraj reke Tamiš, nalazi se osnovna škola Mihajlo Pupin. U Idvor, Banatu, Tamiš, osnovna Mihajlo Pupin. U kojim rečenicama je zapeta upotrebljena u skladu sa pravopisnim pravilima? Gvožđe se kuje dok je vruće. Kad najviše grmi, najmanje pada kiša. Bolje je ne obećati nego reč ne održati. Kad najviše grmi, najmanje pada kiša. Bolje je ne obećati nego reč ne održati. U kojoj rečenici je broj pravilno napisan? Imala je 16 godina kada je napisala prvu pesmu. Na ekskurziju je otišlo 12 prvaka. Nas dvojica smo se upisali na košarku. Nas dvojica smo se upisali na košarku. Koja rečenica je tačna? Danas imamo prečas iz engleskog. Danas imamo pretčas iz engleskog. Danas imamo pretčas iz engleskog. Koja rečenica je tačna? To su Milicine cipele, a ne moje. To su Miličine cipele, a ne moje. To su Miličine cipele, a ne moje. Koja rečenica je tačna? Večeras glumim u predstavi. Večeras glumim u predstavi. Večeras glumim u predstavi. Imenuj prideve u sledećim stihovima. Ceo nam je dan dug i dosadan do večeri kada se krišom sastajemo. Ceo, dug, dosadan. Koje su vrste reči podvučene reči? Tako danas, tako juče, tako proletos, tako jesenas, čas kod kuće, pa u školi, pa najzad na izletu. Prilozi. Da li je podvučena reč, veznik ili predlog? Pesma o Ani, pas pred kućom, osmeha tvog da nije. O predlog, pred predlog, da veznik. Koje reči su imenice? Mali pas je trčao po dvorištu i veselo lajao na prolaznike. Pas, dvorištu, prolaznike. Koje rečenice su ispravne? Torba je odnesena kući. Torba je odneta kući. Torba je odnešena kući. Torba je odnesena kući. Torba je odneta kući. Koja rečenica je tačna? Isekla je tortu nožem. Isekla je tortu nožom. Isekla je tortu nožem.
Koja rečenica je tačna? Tražene informacije ćeš naći u toj knjigi. Tražene informacije ćeš naći u toj knjizi. Tražene informacije ćeš naći u toj knjizi. Koja rečenica je tačna? Ispred vrata je pronašao mnogo mravi. Ispred vrata je pronašao mnogo mrava. Ispred vrata je pronašao mnogo mrava. Koje reči su promenljive? Ovde nema ničega novog pod nebom. Ovde, pod. Koje reči su nepromenljive? Ali procvetala je ona višnja koju posadismo. Ali. Koje reči su nepromenljive? Pred kućom već dopire do drugog sprata. Pred, već, do. U svakom nizu izdvoj onu reč koja ne pripada navedenoj porodici reči. Šestak, šestica, šestar, šestougao. Lepak, leptir, lepiti, lepljiv. Boj, boja, obojiti, bojanka. Šestar, leptir, boj. Koju službu ima podvučena reč? Most je stajao nepomično i ćutljivo nad zelenom rekom. Subjekat. Odredi naziv službe koju u navedenoj rečenici imaju podvučene reči. Pas je čovekov najbolji prijatelj. Predikat. Da li su podvučene reči homonimi, sinonimi ili antonimi? Za malo truda dobio je mnogo. Antonimi. Kako se zove delo u kome je prvi put sprovedena Vukova konačna pravopisna reforma? Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica, pismenica serbskog jezika ili srpski rječnik prvo izdanje? Srpski rječnik prvo izdanje. Izdvoj dijalekte i jekavskog izgovora: kosovsko-resavski, istočno-hercegovački, šumadijsko-vojvođanski, prizrensko-timočki i zecko-raški. Istočno-hercegovački i zecko-raški. Koje godine su Ćirilo i Metodije započeli svoju misiju opismenjavanja Slovena? 690. 863. ili 1863. godine? (863. godine). Koji je bio prvi književni jezik svih Slovena? Staroslovenski, srpskoslovenski ili ruskoslovenski? Staroslovenski.
Kako se zvalo prvo slovensko pismo? Ćirilica, latinica ili glagoljica? Glagoljica. Koja dva jezika koriste ćirilicu? Hrvatski, albanski, bugarski, rumunski, srpski? Bugarski i srpski. Poveži autora sa njegovim delom. Prva brazda, Seobe, Koreni, Dobrica Ćosić, Milovan Glišić, Miloš Crnjanski. Prva brazda, Milovan Glišić, Seobe, Miloš Crnjanski, Koreni, Dobrica Ćosić. Poveži autora sa njegovim delom. Izbiračica, Pokondirana tikva, Pop Ćira i Pop Spira. Kosta Trifković, Stevan Sremac, Jovan Sterija Popović. Izbiračica, Kosta Trifković, Pokondirana tikva, Jovan Sterija Popović, Pop Ćira i Pop Spira, Stevan Sremac. Koja vrsta stihova je u primeru? Blago tome ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi. Rast je ljepša neg je sunce žarko, čovjek umre da jednom umrijeti, čast i bruka žive dovijeka. Deseterac. Koja vrsta stihova je u primeru? Oj devojko dušo moja, lepa li si majko moja. Osmerac. Poveži književnog junaka i junakinju iz iste pesme. Dmitar Jakšić, Vojvoda Prijezda, Mali Radojica, Hajkuna, Ljuba Anđelija, Gospođa Jelica. Dmitar Jakšić, Ljuba Anđelija, Vojvoda Prijezda, Gospođa Jelica, Mali Radojica, Hajkuna. Poveži autora sa njegovim delom. Jablan, Đački rastanak, Život i priključenija, Branko Radičević, Dositej Obradović, Petar Kočić. Jablan, Petar Kočić, Đački rastanak, Branko Radičević, Život i priključenija, Dositej Obradović. Imenuj kratku folklornu vrstu u kojoj pripada primer. Ako želiš izgubiti prijatelja, pozajmi mu novac. Poslovica. Imenuj kratku folklornu vrstu kojoj pripada primer. Puna tavanica ognjenih svetlica, zvezde. Zagonetka. Imenuj kratku folklornu vrstu u kojoj pripada primer. Rasteš li? Eto, ne mogu dalje od kape. Pitalica. Odredi vrstu, podvrstu, rod i broj podvučene reči. Na prvom sastanku su se sve dogovorili. Vrsta reči broj, podvrsta reči redni, rod muški, broj jednina. Odredi padež podvučene reči. Posle duže šetnje odmorili su u parku. Lokativ.
Odredi padež podvučene reči. Marko je video pticu na drvetu. Akuzativ. Odredi padež podvučene reči. Otišla je u školu bez torbe. Genitiv. Stigli smo do kraja. Ako ti se sviđa video, obavezno klikni like i subscribe se na moj kanal. Podeli video sa svojim prijateljima i porodicom, a u komentaru mi napiši koliko tačnih odgovora imaš. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!